Da li ste se ikada zapitali zašto smo toliko opsednuti zlatom? Nosimo ga na sebi. Čuvamo ga u polugama. Zbog njega su vođeni ratovi i rušena čitava carstva. A šta ako je ta ljubav prema žutom metalu upisana u naš genetski kod? Šta ako smo stvoreni sa samo jednim ciljem? Da kopamo zlato. Danas pričamo o najintrigantnijoj i najkontroverznijoj verziji porekla čoveka. Vraćamo se hiljadama godina unazad, u drevnu Mesopotamiju. Pravo do sumerskih tablica sa klinastim pismom. Saznaćete zašto su misterioznim Anunnakijima uopšte bili potrebni ljudi. I obećavam vam, ova priča će potpuno promeniti vaš pogled na drevne mitove. Ovo je velika saga koja zvuči kao naučna fantastika, ali mnogi veruju da je to naša prava istorija. Smestite se udobno, zatvorite oči. Naša priča počinje. Pišite mi posle u komentarima, da li se slažete da smo mi samo jedan uspešan eksperiment ili ste spremni da se suprotstavite drevnim zapisima. Da bismo razumeli suštinu, moramo da se preselimo u dolinu reka Tigar i Eufrat. Upravo tamo, na teritoriji današnjeg Iraka, nastala je civilizacija Sumera. Bilo je to previše od 5000 godina. Sumeri su nam ostavili ogromno nasleđe, gradove, zakone, astronomiju. Ali ono najvažnije, milione glinenih tablica. Na tim tablicama su zapisani njihovi mitovi, a glavni junaci tih mitova su Anunnakiji. Sama reč Anunnaki prevodi se jednostavno, oni koji su sa neba sišli na zemlju. Prema tim tekstovima, oni su bili bogovi, moćna bića koja su vladala svetom. U 20. veku pisac Zaharija Sičin protumačio je ove tekstove na svoj način. Tvrdio je da su Anunnakiji zapravo vanzemaljci sa planete Nibiru. I mada zvanična nauka odbacuje ovu teoriju, sama drevna istorija zbog toga ne postaje ništa manje uzbudljiva. Hajde da analiziramo ovu neverovatnu legendu, korak po korak. Hajde da krenemo od samog početka. Zamislite jednu ogromnu planetu, zove se Nibiru. Prema legendi ona se kreće oko našeg sunca po neverovatno dugoj i zduženoj orbiti. Na toj planeti žive Anunnaki, bića koja su izuzetno inteligentna i tehnološki napredna. Ali zadesila ih je velika nevolja. Atmosfera njihove planete počela je da propada. Gubili su dragocenu toplotu, a kosmička radijacija je postajala smrtonosna za sav život. Hitno im je bio potreban zaštitni štit i njihovi naučnici su pronašli rješenje. U atmosferu je trebalo raspršiti najsitnije čestice zlata. Zlato savršeno reflektuje zračenje i zadržava toplotu. Međutim, na samom Nibiru zlata gotovo da više nije ni bilo. Tada su počeli da skeniraju svemir i njihovi radari su detektovali ogromne zalihe. Gde? Na 3. planeti od Sunca. Na našoj Zemlji. Evo i jednog primjera radi boljeg razumevanja. Zamislite današnje ljude koji planiraju put na asteroide kako bi iskopavali retke metale za pametne telefone. Anunnaki su uradili potpuno istu stvar, samo da bi spasili svoj dom. Ovo ruši onaj stari mit o tome da bogovi silaze sa neba samo da bi vladali ljudima. Ponekad su bogovima jednostavno potrebni resursi. Oni su zapravo bili kosmički rudari koji su ovdje došli na smenu. Ekspedicija je okupljena u tren oka. Anunnaki su opremili svoje svemirske brodove i krenuli na daleki put ka Zemlji. Na čelu ove misije bio je Enki, genijalni vrhunski inženjer i vodeći biolog Anunnakija. Zemlja ih nije dočekala raširenih ruku. Bio je to surov i divlji, iskonski svet. Njime su krstarili opasni predatori, a klima je bila nemilosrdna. Čim su stigli, osnovali su bazu i podigli prvi grad na planeti, Eridu. Smešten na samom jugu Mesopotamije, njegov naziv je u prevodu značio dom u tuđini. Prilično dirljivo, zar ne? Nakon što su uspostavili vezu sa rodnom planetom Nibiru, počeli su da planiraju ogromne rudarske poduhvate. Međutim, sami Anunnaki, kao viša kasta, nisu želeli da prljaju ruke. Za najteže fizičke poslove sa sobom su poveli niža božanstva, svojevrsnu radničku klasu koju su zvali Igigi. Povucimo paralelu sa današnjim svetom.
Anunnaki su bili poput top menadžera i arhitekata velike korporacije, dok su Igigidži bili obični građevinci i rudari. Upravo su oni morali da obave sav prljav i mukotrpan posao na ovoj stranoj divljoj planeti. Život nižih bogova, Igigija, na zemlji bio je pravi košmar. Poslati su u Južnu Afriku, u mesto koje su nazivali Abzu. Tamo su se nalazile najbogatije zlatne žile. Rad je bio paklen. Igigiji su morali da probijaju tunele kroz tvrde stene, da iskopavaju rudu i da je ispiraju. I tako dan za danom, godinu za godinom. Anunnakiji su zahtevali sve više zlata. Spasenje Nibirua zavisilo je od toga. Igigiji su radili bez predaha, bez jednog slobodnog dana. Legenda kaže da je ova teška robija trajala 40 perioda, dok neki istraživači veruju da je to trajalo stotinama hiljada zemaljskih godina. Igigiji su počeli da negoduju. Bili su bogovi, a tretirani su kao obični robovi. Patili su od iscrpljenosti i bolova. Ovdje je trenutak da srušimo mit o tome da je život bogova oduvek bio med i mleko. Sumerski bogovi su se znojili u rudnicima, žalili se na nadređene i mrzeli svoj posao. Bili su nam sličniji nego što mislimo. Napetost je rasla. U mračnim i zagušljivim podzemljima Afrike nakupljalo se nezadovoljstvo. Oluja je bila neizbežna. I tako je jednog dana Igigima konačno prekipelo. Desilo se to baš u vreme Enlilove posete. Enlil, Enkijev brat, bio je vrhovni komandant na zemlji, čovek gvozdene discipline i veoma strog vođa. Igigi su odlučili da stupe u štrajk. Bila je to prva radnička revolucija u istoriji sveta. Pobacali su krampove u vatru i spalili sav svoj alat. Izašli su iz rudnika i krenuli pravo ka Enlilovom dvoru. Pod okriljem noći opkolili su njegovu rezidenciju, zahtevajući da budu oslobođeni tog nepodnošljivog, teškog rada. Enlil je bio prestrašen. Ovakav bunt svojih podređenih uopšte nije očekivao. Odmah je kontaktirao Enkija i vrhovnog vladara Anua. Situacija je bila kritična. Zlato je bilo od životne važnosti za Nibiru, ali prisiliti Igige na rad silom bilo je nemoguće. Bilo ih je jednostavno previše. Bio je to klasičan primjer pobune na brodu usred okeana. Kapetan ne može da plovi bez mornara, a mornari odbijaju poslušnost. Došlo je do potpunog zastoja. Eksploatacija zlata je stala, a budućnost čitave planete Nibiru našla se pod znakom pitanja zbog ovog sindikata nižih bogova. Šta je bio sljedeći korak? Hitno je sazvan Veliki savet bogova. Anunnakiji su se okupili kako bi rešili krizu. Enlil je insistirao na tome da se vođe pobune strogo kazne, želeći da silom uguši ustanak. Međutim, ostali bogovi su shvatali da su Igigiji u pravu. Rad je zaista postao nepodnošljiv. Vrhovni bog Anu se tada obratio Enkiju. Postoji li ikakav izlaz? Ko će vaditi zlato ako to ne budu radili Igigiji? I tada je genijalni naučnik Enki izneo potpuno neverovatan plan. Rekao je da radnik koji im je potreban već postoji na zemlji. Treba ga samo malo doraditi. Enki je mislio na primate, hominide koji su već naseljavali planetu. Bili su snažni i izdržljivi, ali nedovoljno inteligentni da bi razumeli naređenja i koristili složene alate. Enki je predložio stvaranje Lulua, primitivnog radnika. Njegova zamisao bila je da spoji božansku suštinu sa zemaljskim bićima. Ovo potpuno ruši čuveni mit o čoveku kao kruni stvaranja. Prema sumerskom predanju, mi smo stvoreni kao jeftina radna snaga, kao obični biološki roboti za najprljavije poslove. Enkijeva ideja dočekana je sa oprezom. Bogovi su se plašili narušavanja prirodnih zakona, ali izbora jednostavno nije bilo. Bez zlata Nibiru je bio osuđen na propast. Savet je na kraju dao zeleno svetlo za eksperiment. Enki je započeo rad u svojoj laboratoriji u Africi, a uz njega je bila Ninhursag, vrhovna boginja isceljenja i vrsni stručnjak za genetiku i medicinu. Počeli su da mešaju ono što drevni tekstovi nazivaju zemaljskom glinom i krvlju bogova. Savremeni pobornici teorije o drevnim astronautima u ovome vide jasan opis genetskog inženjeringa.
Glina predstavlja DNK zemaljskog hominida, dok je krv bogova zapravo DNK samih Anunnakija. Evo slikovitog primjera. Zamislite današnje uzgajivače koji ukrštaju divlju jabuku sa plemenitom sortom. Njihov cilj je drvo otporno na mraz, ali sa krupnim i slatkim plodovima. Enki i Ninhursag su radili upravo to. Želili su da stvore biće sa snagom majmuna i inteligencijom dovoljnom da barata pijukom. Želili su poslušnog roba. Tako je otpočela serija složenih i opasnih bioloških eksperimenata, a put do uspjeha bio je dug i mukotrpan. Stvaranje čoveka nije bilo puko čudo koje se desilo preko noći. Bio je to mukotrpan proces pokušaja i grešaka, a drevni spisi do detalja opisuju te rane neuspehe. Ninhursag je iznela prve embrione, ali su rezultati bili poražavajući. Na svet su dolazila izobličena bića. Neki nisu mogli da kontrolišu sopstvene udove, drugi su bili slepi, dok su treći, sa bolesnim organima, umirali odmah po rođenju. Legende pominju stvorenja sa telom lava i ljudskom glavom, ili ljude sa kopitima. Možda mitovi o kentaurima, minotaurima i grifonima nisu samo plod mašte. Možda su oni zapravo odjek sećanja na neuspele genetske eksperimente Anunnakija. Ove himere su lutale zemljom, ulivajući strah čak i samim stvoriteljima. Enki je bio ogorčen, ali nije odustajao. Menjao je formule, prilagođavao proporcije i tragao za savršenim balansom koji mu je stalno izmicao. Novo biće je moralo biti dovoljno inteligentno da izvršava naređenja, ali ne toliko svesno da podigne pobunu, kao što su to nekada učinili i Gigidži. Ta linija bila je izuzetno tanka i veoma krhka. I konačno, uspjeh je bio tu. Enkijeva laboratorija dala je savršen rezultat. Stvoren je idealan radnik. U drevnim spisima on se naziva Adamu. Poznato ime, zar ne? Upravo iz njega potiče biblijsko ime Adam. Sama reč Adamu prevodi se kao stvoren od zemlje ili crvena glina. Bilo je to biće koje je izgledalo skoro kao i sami Anunnakiji, ali je bilo nižeg rasta. Za razliku od primata, njegovo telo nije bilo prekriveno gustom dlakom. Adamu je bio neverovatno snažan. Mogao je danima da radi u rudnicima i savršeno je razumeo složene glasovne komande. I što je najvažnije, bio je potpuno pokoran svojim tvorcima. Za njega oni su bili svemoćni bogovi. I Gigiji su konačno odahnuli, jer je teret teškog rada skinut sa njihovih leđa, a Anunnakiji su dobili svoj spasonosni metal. Zamislite to ovako. Kao da je u nekoj fabrici težak fizički rad odjednom potpuno zamenjen savršenim robotima. Produktivnost je skočila do neba i niko se više nije žalio na uslove rada. Enkijev eksperiment nadmašio je sva očekivanja. Tako je počela istorija čovečanstva. Nova radna snaga poslata je u rudnike Abzua. Ljudi su se latili pijuka i lopata, a iskopavanje zlata krenulo je nezapamćenom brzinom. Karavani krcati dragocenim metalom redovno su odlazili put Nibirua. Planeta je bila spasena. Zlatni štit u njenoj atmosferi počeo je da se obnavlja. Anunnaki su za to vreme uživali u blagodetima zemlje. Gradili su sebi velelepne vrtove i palate, dok su ih ljudi verno služili. Čovjek nije bio tu samo da kopa zlato. On je uzgajao hranu, čuvao stoku i brinuo o domovima bogova. Život je delovao savršeno. Ipak, postojao je jedan veliki propust. Ljudi su prvobitno stvoreni kao hibridi, a poznato je da hibridi u prirodi, poput mazgi, ne mogu imati potomstvo. Svaki novi čovjek morao je biti proizveden u laboratoriji uz pomoć boginja inkubatora. Bio je to spor i naporan proces, zato je Enki odlučio da napravi još jednu genetsku izmenu. Podario je ljudima sposobnost da se sami razmnožavaju. Bio je to prelomni trenutak. Čovečanstvo je dobilo iskru pravog života. Ali ta odluka je sa sobom donela posljedice o kojima niko nije mogao ni da sanja. Čim su dobili moć razmnožavanja, ljudi su počeli da se množe neverovatnom brzinom. Nisu im bili potrebni dugi životni ciklusi kakve su imali bogovi. Živeli su brzo,
a njihov broj je rastao geometrijskom progresijom. Ubrzo je zemlja postala tesna. Više nisu mogli da stanu u rudnike, pa su počeli da podižu naselja svuda oko gradova Anunnakija. Buka je postala nepodnošljiva. Enlil, vrhovni vladar zemlje, bio je van sebe od besa. On je voleo mir i red, a sada su mu pod prozorima milioni ljudi neprestano vikali, pevali i svađali se. Zamislite to ovako. Iznajmili ste kućicu u šumi da biste uživali u tišini, a samo godinu dana kasnije oko vašeg doma nikla je ogromna, bučna metropola sa neprestanim saobraćajnim gužvama. Enlil je ljude doživljavao kao nepodnošljivu smetnju, kao insekte koji su se previše namnožili. Povrh svega, ljudima je trebalo sve više hrane. Počeli su da seku šume i iscrpljuju zemlju oko gradova. Enlil je smatrao da su ljudi ispunili svoju svrhu. Zlata je bilo dovoljno. Došlo je vreme da se reši tog napornog alata. Sukob između Enkija i Enlila počeo je da dostiže tačku usijanja. Ovdje se susrećemo sa dva potpuno različita pristupa bogova prema čovečanstvu. Enlil je bio strogi administrator. Za njega su ljudi bili tek običan potrošni materijal, alat koji se kada se pokvari ili postane suvišan jednostavno odbaci. Enki je s druge strane bio istinski tvorac. On je u ljudima video svoju decu i bio je ponosan na njihovu inteligenciju. Tajno ih je podučavao zanatima, prenoseći im temeljna znanja o poljoprivredi i medicini. U sumerskim tekstovima ovaj se motiv stalno ponavlja. Enki je taj koji štiti čovečanstvo od gneva ostalih bogova. Vreme je da razbijemo jedan mit. Često se misli da su drevni bogovi bili jedinstveni u svojim namerama. Međutim, među Anunnakijima su zapravo neprestano trajale političke igre i spletke. Čovečanstvo je bilo samo pion u velikom sukobu između dva brata. Enki je želeo da se ljudi razvijaju, da postanu samostalna vrsta. Ali Enlil je strepeo. Plašio se da će ljudi, ako postanu previše mudri, shvatiti da su bogovi ranjivi. Strahovao je od nove pobune i zato je odlučio da povuče radikalan potez. Osmislio je plan za potpuno istrebljenje ljudi. Enlil je saznao da se Zemlji približava ogromna kosmička katastrofa. Planeta Nibiru je trebalo da prođe suviše blizu nas, a njena gravitacija bi pokrenula džinovski plimni talas i pomeranje polova. Ogroman tsunami bi potopio čitavu planetu. Enlil je sazvao veće bogova i naredio svim Anunnakijima da se ukrcaju na svoje brodove i sačekaju kraj katastrofe u orbiti. Ljude je odlučio da ostavi na zemlji, osudivši ih na sigurnu smrt. Prisilio je sve bogove da se zakunu da neće upozoriti čovečanstvo na dolazeći potop. Bio je to savršen plan. Enlilove ruke bi ostale čiste, jer bi priroda sama uništila bučne robove koji su se previše namnožili. Enki je teška srca položio zakletvu. Nije mogao otvoreno da se suprotstavi vrhovnom komandantu, ali nije mogao ni da digne ruke od svog najvećeg dela. I tada je ovaj lukavi naučnik pronašao rupu u zakletvi. Odlučio je da spase bar jednog čoveka. Bio je to pravi primjer pravnog lukavstva. Enki se čoveku nije obratio direktno, već je smislio mnogo mudriji način. Enki je došao do tršćane kolibe u kojoj je spavao njegov najverniji i najmudriji sveštenik. Zvao se Ziusudra. U biblijskoj tradiciji mi ga poznajemo kao Noja. Enki je stao iza zida od trske i počeo da govori, ali ne čoveku, već samom zidu. Rekao je: slušaj me, zidu od trske, sagradi ogromnu lađu, premaži je smolom i iznutra, iz polja, ukrcaj na nju svoju porodicu, ponesi seme svih biljaka i DNK svih životinja. Obratite pažnju, u drevnim tekstovima pominje se seme života. Mnogi savremeni istraživači u tome vide ukazivanje na banku gena, a ne samo na parove životinja u podpalublju. Ziusudra je sve razumeo. Počeo je u tajnosti da gradi džinovsko podvodno plovilo. Susedi su mu se podsmevali. Čemu brod toliko daleko od mora? Ali on nije odustajao. Ubrzo su crni oblaci prekrili nebo, a zemlja je počela da podrhtava. Stizao je veliki potop. Voda je rasla zastrašujućom brzinom,
dok su Anunnaki sve to posmatrali iz dubine svemira. Sa orbite su bogovi posmatrali kako džinovski talas guta njihove gradove. Eridu, Nipur, Uruk, svi ti veličanstveni hramovi i zigurati nestali su pod pobesnelom vodom. Krici miliona ljudi odjekivali su čak i u svemiru, a onda se dogodilo nešto neočekivano. Bogovi, čak i oni koji su stali uz Enlila, počeli su da plaču. Shvatili su jezivu istinu. Uništili su one koji su ih hranili. Ljudi su bili ti koji su uzgajali žito, prinosili meso na žrtvenike i točili vino. Sada su bogovi sedeli gladni u svojim hladnim metalnim brodovima. To je savršen primjer koliko moćnici zavise od običnih radnika. Uklonite radnike i fabrika će stati, a direktor neće imati šta da jede. Anunnaki su uvidjeli da su bez ljudi izgubili sav svoj komfor na zemlji. Čak je i Enlil bio mračan, svestan da je reagovao ishitreno. Planeta je bila očišćena, ali pusta i potpuno beskorisna. Oluja je besnela danima, sve dok voda konačno nije počela da se povlači. Ziusudrina barka se nasukala na sam vrh jedine planine koja je virila iznad vode. Otvorio je otvore na brodu i kročio na blatnjavu, opustošenu zemlju. Prvo što je uradio, Ziusudra je naložio vatru i počeo da peče meso u znak zahvalnosti za svoje spasenje. Miris pečenog mesa vinuo se visoko u nebo. Bogovi koji su gladovali u orbiti odmah su ga osjetili. U sumerskim tekstovima stoji zapisano: bogovi su se sjatili na taj miris kao muve. Spustili su se na zemlju, a Enlil je pobesneo kada je video da je iko preživeo. Shvatio je da ga je Enki prevario. Ipak, ostali bogovi su stali u odbranu čoveka. Rekli su Enlilu: pogledaj, oni nam prinose hranu. Ostavi ih na miru. I Enlil je na kraju popustio. Blagoslovio je Ziusudru i sklopio novi savez sa čovečanstvom. Od tog trenutka ljudi više nisu bili samo obični radnici u rudnicima. Odnosi između bogova i ljudi prešli su na potpuno novi nivo. Zlatno doba je ostalo za njima, a počela je era religija. Anunnaki su prelomili, više neće deliti gradove sa ljudima. Život rame uz rame postao je previše naporan i komplikovan. Odlučili su da vladaju iz senke, kao nevidljivi gospodari. Tada je kraljevska vlast sišla s neba. Bogovi su među ljudima izabrali svoje namesnike, kraljeve. Ti vladari su često bili polutani, deca bogova i običnih žena, koji su služili kao spona između Anunnakija i čovečanstva. Ljudima je naloženo da grade zigurate, one kolosalne stepenaste piramide. U suštini, to su bile rezidencije bogova gdje su im donošeni hrana i piće. Zauzvrat, bogovi su kraljevima predali tehnologiju, zakone i zaštitu od neprijatelja. Ceo ovaj sistem neodoljivo podsjeća na modernu franšizu. Anunnakiji su dali brend i znanje, a za uzvrat su uzimali svoj procenat kroz poreze i žrtvene darove. Čovečanstvo je praktično postalo uslužno osoblje za svoje nevidljive gospodare. Naučili smo da oremo zemlju, podižemo gradove i pišemo po glini. Upravo tako je rođena civilizacija, onakva kakvu je danas poznajemo iz udžbenika istorije. Vremenom su Anunnaki bivali sve ređi gosti. Njihove posete zemlji su polako prestajale. Drevni spisi nagoveštavaju da su vodili surove ratove između sebe, boreći se za prevlast nad planetom. U tim sukobima korišćena su jeziva oružja. Opis zlog vetra koji je zbrisao grad Ur neverovatno podsjeća na efekte radioaktivnog zračenja. Ljudima je opadala kosa, a voda je postala smrtonosna. Hajde da preispitamo istoriju. Možda uzrok propasti velikih sumerskih gradova nije bila suša, već upotreba napredne tehnologije u međusobnim obračunima samih bogova. Na kraju, Anunnaki su rešili da odu. Zalihe zlata su presušile, a klima se promenila. Zemlju su ostavili na upravljanje ljudskim kraljevima, a oni su nestali u prostranstvima neba u svojim vatrenim kočijama. Ipak, obećali su da će se vratiti. Sećanje na bogove koji su se uzdigli ka zvezdama ostalo je urezano u genetski kod čovečanstva. I dan danas gledamo u nebo, čekajući odgovore. A sada, hajde da sagledamo ovu priču iz ugla savremene nauke.
U našem DNK kodu postoji jedna misteriozna praznina koju naučnici nazivaju genetsko usko grlo. Pre oko 200.000 godina čovečanstvo je iznenada izgubilo ogroman deo svoje genetske raznolikosti. Izgledalo je kao da je na celoj planeti preostalo svega par hiljada ljudi, od kojih je poteklo celo moderno čovečanstvo. I baš tada, u tom istom periodu, zapremina našeg mozga se naglo uvećava. Progovorili smo. Stekli smo samosvest. Za pobornike teorije o Anunnakijima, ovo je direktan dokaz Enkijevog genetskog inženjeringa. Naučnici će to naravno pripisati erupciji nekog supervulkana ili klimatskim promenama. Ali, priznaćete, ova podudarnost je krajnje intrigantna. To je nagli skok u evoluciji koji se jednostavno ne uklapa u Darwinovu teoriju o postepenom razvoju. Zamislite to ovako. Kao da je neko na stari računar instalirao potpuno novi operativni sistem, preskačući sva ona silna međufazna ažuriranja. Zanimljiva je ta naša opčinjenost zlatom. Zlato je zapravo veoma mek metal. Od njega ne možete napraviti čvrstu sekiru ili plug. Za praistorijskog čoveka ono je bilo praktično beskorisno za preživljavanje. Bakar ili bronza su u svakodnevnom životu bili daleko potrebniji, pa ipak od pamtiveka ljudi gube glavu za zlatom. Mi instinktivno osjećamo da je ono najvredniji materijal na svetu. Njime ukrašavamo svoje hramove. Ali zašto, ako nikada nismo bili asvemirski rudari? Možda su taj program u našu svest urezali sami stvoritelji. Pronađi zlato. Sakupi ga. Predaj ga bogovima. Čak i danas globalna ekonomija počiva na zlatnim rezervama koje se čuvaju u dubokim trezorima. To je potpuno iracionalna privrženost. Ipak, sumerski mit o Anunnakijima nudi logično, mada fantastično objašnjenje. Mi samo radimo ono za šta smo stvoreni. Nastavljamo da gomilamo resurse za bogove koji su odavno odleteli. Šta su zapravo sumerski spisi? Da li su to istorijske hronike svedoka vremena ili samo plod maštovite metafore? Zvanična nauka tvrdi da su Anunnaki tek personifikacija sila prirode. Enki je simbol slatke vode, a Enlil gospodar vetra i oluje. Prema njima, stvaranje čoveka od gline je samo mit koji objašnjava našu neraskidivu vezu sa zemljom. Ipak, Zaharija Sitchin i njegovi sledbenici bili su ubeđeni da drevni ljudi nisu imali toliku maštu. Oni su verovali da su Sumeri zapisivali ono čemu su zaista prisustvovali. Rakete, genetski inženjering i vladare koji su stigli sa drugih svetova. Za sada je nemoguće potpuno razotkriti ovu misteriju, ali upravo ta neizvesnost čini priču toliko privlačnom. Ona nas tera da posumnjamo u zvaničnu verziju našeg porekla i nudi nam šansu da se osjetimo kao deo jedne velike kosmičke igre. Mi nismo samo primati koji su sišli sa drveća. Mi smo deca zvezda, stvorena sa višim ciljem i svrhom. Ovo je ta neverovatna i protivrečna priča skrivena u drevnim sumerskim tablicama. Od iskopavanja zlata na divljoj planeti, pa sve do prvog biološkog eksperimenta stvaranja ljudske vrste. Od pobune bogova do velikog potopa. Ono što najviše fascinira u celoj ovoj priči jeste način na koji se moderna tehnologija prepliče sa drevnim mitom. Genetički inženjering, svemirski letovi, rudarenje na asteroidima. Danas radimo upravo ono što su, prema predanju, Anunnaki radili pre 1.000.000 godina. Možda jednostavno idemo njihovim stopama. Razvijamo se kako bismo jednog dana i sami postali bogovi nekim drugim planetama. I to je pravi vrhunac naše istorije. Mi nismo robovi. Mi smo učenici koji su nadmašili svoje stvoritelje. Naša evolucija nije slučajnost, već veličanstven projekat koji se i dalje odvija pred našim očima. Hvala vam što ste proveli ovo vreme sa mnom i utonuli u ovu priču za laku noć. Nadam se da će vas ova misterija naterati da na noćno nebo pogledate na sasvim nov način. Ako vam se dopala naša priča, obavezno se pretplatite na kanal i lajkujte ovaj video. To nam mnogo pomaže da nastavimo sa stvaranjem novih priča. I obavezno napišite u komentarima šta vi mislite. Da li smo mi rezultat prirodne evolucije ili genetički projekat posetilaca iz svemira? Jedva čekam da čujem vaše mišljenje.
laku noć.